Ang hayang naik itu tuh jet ski. Naik gaji kumaha di. Wah. Ya, ulah kena jet ski. Lah, Ang. Ya. Mendingan itu yuk. Tuh cari tuh di nuyu lah yuk. Ayo we jati. Bismillah. Ang mah menit romantis pisan lah. Ya tuh lah, kurang ke planet we atuh yuk. Planet Ang. Naik naon ka dituna? Naik sado ke planet. Geus leumpang hayu. Serius hayu. Kalau aku ulang hayu. Ayo. Yeuh. Tah planet siput. Gening heueuh nya Ang. Ari sugante planet anu di luhur di ditu Ang. Hayin, Ayo Ang. Ayo Ang. Yuk. Kayak antusin lu aja. Hon, Udah Ang. pesen ke kasirnya. Hon, Nih antusan lah. enggak. Nih. Kalau dihandap merakin di luhur. Kajim di luhur. Hah? Oh, Hon Ang. Yuk. Milih jalira yuk. Mau enggak? Yuk. Tuh di tuh. Ang. Yuk. Ayo, sok pilih. Ang. Aya jengkol. Ayo jangan apa Itu mah kerang. Oh, kerang Ang. Nu kitu jengkol, ampun. Sok milih nu mana? Ang, nyai mah yang nu ieu. Oh, kerapu nyi. Hon Ang. Ang, yuk kerapu wek ang. Ya, itu aja. Di sos Padang ya. Ini tunggu di itu yuk. Yuk. Nyi. Kerapu mah nyi. Ang. Nuhun A. Piring Ang. Segala cairnya nyi. Ang. Udah bisa nyi. Mantep ya mah nyi. Hon pugu Ang, ayo geura tuang. Abi huluna. Abi buntutna lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pisannya Ang. Iya bener sih. Iya nu planet siput mah nyi. Enak pisan Ang. Jadi mah mau aku si masak nih. Minta dia we makanan tiap harinya. Mohon Ang. Nah, sip. Ahli nih. Aduh lah, dimasaknya mending masak di luarnya. Ang. Ang.